आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maroiba pau anauba che lising ni kunmari ngasidagi haure anauba jahina lakpada Akashbani Imphal I pau kangbune miyamda yaipa paujel pijari anauba jahina lakpada Rajyapal Anisua Wike Mukhyamantri Nongthomen Biren Singh Mantri Singh Rajnijit Dol Singh amadi lanailup kayana miyamda yaipa paujel pirakli Mukhyamantri Nongthomen Biren hairi State Force da handak leptana chatharakliba attack asi nation security da saung singnabani amasung Revenue Administration ga susinana police ki jurisdiction reorganize taunaba thabak yengsinaba committee ma semkhre Anauba sahi lising ani kunmari ngasidagi haure anauba sahi na lakpada Akashbani Imphal I pau kangbuna miyamda yapa paujel pijari anauba sahi na lakpada Rajyapal Anisua Wike Mukhyamantri Nongthomen Biren Singh Mantri Singh Rajnijit Dol Singh amda nanailup kayana su miyamda yapa paujel pirakli Rajyapal Anisua Wike anauba sahi na lakpada piba mahaki paujel da hai anauba sahi lising ani kunmari lakpaga loinana raija asida nungsi sanan hingminaba ing tapa proknaba gidamak amata oina honaminanaba warep laurasi anauba sahi haibasi anauba warep launanaba gidamak tani mahakna hai haukiba thatre lomasi raija asi aruba phimam amada leiri Rajyapal na hai anauba sahi lising ni kunmari asi mamang sahi ga yangnarubada hena nungaiba hena sakhotpa sahi oiresanu Mukhyamantri Nongthomen Biren amhaki paujel da hai Rajya Sarkar ne mission oriented mode ka loinana miyang yai patharang kya paikhat liamadi sakhotpigi lambi SMU amata sithadana ba honari mahakna hai shiksha hakse lambi thong sana khonaba masung tourism yauna lam kya da singthaningai oina awonba purakpa ngamle Mukhyamantri na hai Rajya as itihas ta thani panromasi khwaidigi khudung thiba tangkak amada chatli Miyoi kayagi mamal yamlaba punsi mangkre yum kay kaya mang takre tambangam daba kangluk irang asna raija asta lairiba mipum khudingmak hakthengna natraga na koinana sohen batana tana lamdam masigi tongan tongan ba jati kangluk sing marakta lairiba ingtap adu akaiba pire irang asna maram oina sako tharangi thabak amde sel thongi thabak sing thinthaliba si raija si oinadi afaba khudam nate raija si leibaga si achoba raija singa changdam naduna sakhot lanjelom da changsil aglib lamdam amani haina su Mukhyamantri na hairi Power Forest and Environment Mantri Thongam Biswajit Singh Kendri Mapal Thom Raija Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na sumyamda anuba chahina lapte yape paujel piri Mukhyamantri Nongthomen Biren hairi State Force da handak lepna chatharakliba attack asi nation security da saungna singnabani Social media thagalakpa warol amada Mukhyamantri hai Kendram Raja Police na puna honaduna irang lakshinaba kana honaringai serak asida makhatana irang thonanaba siliba miwesing mathakta akanba thabak laukhatkani ngarang awama thaki mifam ama pangthoktana orekliba phim masing matangda kumna khanakre mifam aduda BJP Manipur Pradesh ke President S. Harda Devi, Mantri Singh amadi MLA Singaloina na dolgi Karyakata Singh Saru Yakhi Maduda Haujik Manipur tholiba irang asi loisinaba mihut kangbu ama Delhi da satuna athuba matamda Kendri losing basing unanaba warep sulauki Traffic Police na ngasi anuba se hawa nimit ka mari laina na lambi gi khudong thiba thodok thoktana ba akanba sexual thorong laukhatli Traffic Control Police wing gi SP gi cherol man hai Nisa saral gari thoba chaka ani pan ma gari masada mi ahum tongsinba helmet uptana gari thoba gari ge se sang sudaba traffic niyam thugaiba seat belt fadana gari thoba sahi sudana gari thobna se mangi mathakta motor vehicle ekki makhara thabak laukhatkani Thaurang asige saruk ama oina mafam kya da Manipur Police na gari masa tongna lakpa miyo kya check tobi thabak sathari miyamna su session thaurang lokholiba sta mateng pangbiduna pamdaba thodok thoktana hona minesiaina Traffic Control Police na hairi Raija sta hokiba pung kunmari da tongan tongan pham singda nomai kanwi thodok khara thokrabasu security force na akan ba session thaurang lokhatpadegi kahani irang thokhidre Manipur Police Control Room na thokpa cherolaman hai Imphal West, Imphal East, Thawbal, Tengnokpal amasung Bisnupur jila da police na thihumbagi thabak sathaki maduda mafam sing adudegi M16 rifle ama magazine yawpa country-made 9mm pistol ama high explosive hand grenade taramathoi drip launcher mapan ballistic cartridge round mari 5.56 mm maru nipan phaget ki
अमरोमदा कौथ्रु कंदागमन मफौ कुकी विलेज थौबालदाम पुलिस स्टेशन की मनुंग चने लेबा सेलजांग विलेज अमदि मोरी की मफम खरेदसु पुलिसना थिबा हुंबगी थबक चथखी मरक अस्ता नेशनल हाईवे 2 दा नोंगमदा संगदब याद्रबा तंगाई फदना पोलम सिंह पुबा गाड़ी चनी कोलमदो सिक्योरिटी की अकनबा ngakselga loinena इम्फालम चंगलख्रे राइजा सिगी तोंगान तोंगान बा जिला सिंगदा चेक पॉइंट चा मनिपुरी तो हांगदोक्तोना असत औसिंग चेक तौखी मदुदा मियोय चनी कोन्ट्राक्ट लोम वहंग पाउंग चथखी मियाम अरानबा पाव अमसुंग सासिनबा वीडियो सिंगदि सेक्शन बियु तोंगा थाजबिगनो हाइना सिरोल असिना मखाताना हाइरी कनागुमना तसिंग तसिंग असिंग पाव खंगलबदि रूमल फ्री नंबर 9233522822 दा फोन तौबियो ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सुशिनना पुलिस के जुरिस्डिक्शन रिओर्गनाइज तौनब थबकसिंग यंगसिनबा कमिटी अमा सेमख्रे कमिटी असी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कॉन्सम जेंटर सिंह चेयरमैन ओइगने हाइना मणिपुर सरकार के कमिश्नर होम तिरंजित नंगरंग थोकप चेरोल मदा हाइरी आईजीपी एपीएन ऑप्स डॉक्टर R.K. मुइभा जॉइंट सेक्रेटरी होम डॉक्टर मयंगबम भेटो सिंह अमदि हानगी ओएसटी लैंड रिसोर्स वाई राजेन सिंह मेंबर ओइगनी कमिटी असना थिजिलब मतुंग निमित 15 की मनुंगदा मखोगी रिपोर्ट अदु डीजीपी की खुतांगदा होम विभाग तक होलकदबनी राइजा सिगी तोंगान तोंगान मफमदा लेरिबा पुलिस स्टेशन सिंगी जुरिस्डिक्शन दा लेरिबा खुदोंसादबा सिंग अदु येंगलगा राइजा की मंत्री मंडलना हौखिबा डिसेंबर मरीदा मिफम अमा पांगथोक्तुना पुलिस की जुरिस्डिक्शन अमुक हने यंगसिना वारिप लौखिबनी मदुगी मतुंग इनंगना ऑर्डर असि थोखिबनी केंद्रीय गृह अमसुंग कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह ना हाइडी भारत असि मालेम की ओइना संगोम ख्वाइदि हेना पुथोकपा लेबाक सिंग मनुंगदा अमा ओइरकली हौखिबा सही निपान एसा संगोम पुथोकपी सांगसादा 85 हेनगतखी ngasi phongwa pause sing maroi pau singdam hojik Chingtham Devika leire Devika थागतचरी गोरानी राज्यपाल अमदी मुख्यमंत्री ना अनौब चही की याइफा पाउजेल पिरकपगी पाउ ngasi phongba pauche singda maru oiba pauoina phongnari Imphal Free Press ta राज्यपाल अमसुंग मुख्यमंत्री ना राज्य असिदा शांति हंजिन हनबदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना अपील तौबगी पाउना अनिसुबा हेडलाइन तौरी मसिगा मानबा पाउ मणिपुर मेल दसु अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली मोरेगी लानफमदा स्टेट पुलिस कमांडो ना कुकी लालहौबा अनि हातख्रे कमांडो मरी सोकले हाइना पोकनफमदा अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली चही तरेता एकर लिशिंग तरा तरुका चमंगा हुंपु तरा तरेता थारंबा पोपी यानथतखी हाइबा पाउचे असी अहानबा लमाइदा फोंगली बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना चही असिदा यामनबा ड्रग बोम याउना नोंमई चामगा कुंट्रा मरी फागतखिबगी पाउ मणिपुर न्यूज ता मरुओइबा पाउइना फोंगली संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन दा मिनिस्टर अमदी एमएलए सिंगना लेंगा का तानामिनदुना थबकता ओंथोकनबा तक्सिलगनी हाइना मरुओइबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पाउचे असिगी इंग्लिश एडिशन दना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुरना शेड्यूल ट्राइब कैंपेन मखाताना चथरगनी हाइना मरुओइबा पाउइना फोंगली ख्वाइरंबन कैथेल अमोट अकाई लंगथोकफम ओले हाइबा कलर हेडलाइन की मखादा अमोट अकाई सिंह लेप मुक्वांगना पैरबसु लौथोकपिनबा लेट्रे हाइना सना लेबाकता अनिसुबा हेडलाइन तौरी Women Action for Development वार्ड की जेंडर जर्नलिस्ट अवार्ड लांथोकीबगी पाउ इचेल एक्सप्रेस की अहानबा लमाइदा मरुओइबा पाउ ओइना फोंगली नहारोल की थौदांगदा पुलिस जुरिस्डिक्शन रीऑर्गेनाइज तौनबा कमिटी सेमखिबगी पाउ हेडलाइन तौदुना फोंगली अरीबा चही लिसिंग अनिगा कुनहुमदोइगी अरोइबा नुमितसु मणिपुर की लानफम मसिंग हंथखिद्रे हाइबा पाउना हुयेनलान पाउगी अहानबा हेडलाइन ओइरी पीपल्स क्रॉनिकल दा पुलिस पर्सनल मरी सोखिबा कुकी मिलिटेंट अनि सिखिबगी पाउना अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली इंटरनेट थिंजिनबदा मालेमगी ओइना भारतना मकोकता लेire मणिपुरना लेबाक असिगी अनिसुबा ओइरी हाइना पाउचे असिगी एंकर कलमदा फोंगली गोरानी थागतचरी दीपिका हौजी अरोबिदा मरोय पाउ अमुक हना अनौबा चैलेसिंगनि कुनमरी ngasiदगी हौरे अनौबा चैना लाकपदा आकाशवाणी इम्फाल ई पाउ कांगुनि मियामदा याफा पाउजेल पिजरी अनौबा चैना लाकपदा राज्यपाल अनिसुया उइके मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन सिंह मंत्री सिंह राज्य दल सिंह अमदलनाय लुप कयाना सुमियामदा याफा पाउजेल पिरकली मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेन हाइरी स्टेट फोर्स हंदक लेपतना चथरकलेब अटैक असि नेशनल सिक्योरिटी दा साउना सिंगनवनी अमसुंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सुशिनना पुलिस की जुरिस्डिक्शन रीऑर्गेनाइज तौनबा थबकसिंग यंगसिनबा कमिटी अमा सेमख्रे पाउलोइजरी